Assalamu alaikum. Bizning fond dag'da bo'lsa o'z ishini ulantida. Bundan bir qancha kunlarda shu Ayshakana faoliyatining qayerli videosini tarqib ketganmiz. Hozir men Отчёт videosini tarqaldan turamiz. Sizlarning yordamingizlar bilan bizga cho'g'lanmoqcha 77.350 so'm cho'g'lan. Alloh taolo sadaqangizni, nafaqangizni qabul qilib, oxiratda to'g'ri hisoblar bilan qaytargan bo'lsin. Ondan tashqari shu Ejekimiz yordamga tarafdorlarga koleskasini bergan. Allah talam Allah jedinden razı olsun. Apa bu şu Karapayam elden çoğalmakça şu akçanı ecelinden sonuna cana başka muhtaçlıklarımızda gerekli olun inşallah. Aylanayın el jutlarım. Rahmat sizlerge. Sizler var, ısım var aylanayınlar. Sizlerge dağı Allah'ım ardayım sizlerge baktılıp talaylı organға оорубаганга Allah'ım жардам берсин айланайындар. Барыңарга рахмат ушинтип кызымды кошо карашып монтип бизде эметип аткан жардам берип атканыңарга рахмат, миңдеп рахмат силерге айланайындар. Ушу кызымдагы ошо тиги байкелер келет эле деп күтүп карап отуруп анан кийин айтып атты эле азыр эле. Анан кийин кызымдагы айыгып кетсин, сакайып кетсин. Эч кимдер оорубагыла, жардам бергениңердин баарыңарга Аллахым силерге өмүр берсин, узун өмүр берсин, бактаалай берсин, тынчтык берсин, эл журтубузга тынчтык болсун. Ар кандай кырсыктардан Кудай сактасын. Силерге чоң рахмат айланайындар. Разымын силерге, миң мертебе разымын айланайындар, разымын силерге. Барыңарга рахмат.